Tapi segala nama aku hidup di dolma, karena mengku ay hidup di baba ay napuri atas ay. Ay lalu apa? Ang Manaksihon Haporsayaon Tuhan Yesus, ajaran Haporsayaon di bagas kuburmu, lalu ibuhay na ibadah yang kembali na mati. Ay magiging ulo Haporsayaon, laho bagi orang, antara magiging panganan Manaksihon, laho Tuhan laho. Nasyan na matoras ni Sidi laho Manaksihon Haporsayaon. Hindi na nasyan doon yung panasyan binawan ni Prosesi dong ito. Waktu itu kalau tanya makasih nasyan paglutuin ko ay Ibadah. Parang nga gawin ni Hurni na sa iluka. Ay pagulong to siya o si Sonari. Diyan sa out ko to siya hatan ni Ibadah pakundahan ko kagutan. Ang dapat ito yan na nasyan sa dalion. Pagalupan pamahiran na siyang mahurang. O pagnyobang na siya mo. Identitas itu siya bagi na siyang. Asli tugtog ang saya dari na siyang siya. Mangyukon hatan ni Ibadah jarak makagulukosi. Ya dari jangan tunggu na siyang to siya kembali na doon ini. Asas itong mangyukon Tuhan ini. Bagi halalupan hakurangan ni pamahiran na siyang dopak siya. Pagtundukon na siyang dopak ni Ibadah ibagas tunggu. Masukot halalupan ay. Sonari, nabila orang bayi nasyam, masukot kon halalupan ay. Manaksihon Haporsayaon. Najong-jong na siyang sonari ilubi ni Ibadah na manidah terus kubagas tubuh pakon ilubi ni Kuya. Lumay-botong na siyang mausok pakon hagi ni Ibadah. Sekitar bayi na siyang bimaksidalian dari ani pakon namin. Ang inilan na siyang paguluhan na siyang ari-ari na sarukin. Patuto atau terima kasih na siyang buhay ni Ibadah halang nagalup hidup ni Hurni. Ang jahat haluidinan na siyang pangkahinan na siyang bupang naman oras na siyang ros nagalup dosa na siyang patuto malup bihur na siyang mardiat ay buwan na siyang magalupan ay bagi Tuhan Yesus as isasak mahilion ni darong ni na madulus makukuk pardosa na masukot kon dosani. Upang na siyang mahul na siyang ang kapupan na siyang mapangakaw na bayi kumbani sa dayon. Asal dalan na siyang dalan bukagwang ini, dalan bukaguluhan na sa lukaki. Bayi na pagurangan, pagundosa na siyang ay, nabila orang bayi na siyang masukot kon ay. Patuto na kita. Ham, Bapak Nabi Bapak Astong tanang menonton. Terima kasih membangun hal yang untuk hampir nyoba dan nyoba dari di Prosesi Sonari. Mayroon mo gumo, pagluha mo dari Sidi. Bagi orang ni papayan namin dalutin bagi Sidi sa isa sa kamay. Ada ulang pradung kamago Sidi halani hakurangan kami. Sa kamahoma dosa na hinor daw di Sidi dupakam, dupak na matorasni, dupak na sumanjol. Suruh apa umat binapasin bagas buhur ni Sidi. Makanya Tuhan Yesus Kristus asli dari Sidi buhur di bahaya janganmu. Asli dari Sidi musuh dia berbagi selari dari rosi sedoah ni. Lalu kamu mau terlalu kamu bagas buhur di Sidi. Jangan kalau kamu umahan jangan agak masih ulang buku kamakuan. Tapi asli terus mahami bukan. Nasa doa ni kami makite karamu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nasyam orang tuli nyobata Nasyam Manaksihon Haporsayaon. Kalau sila siapa nak usukun horikon dari Nasyam ilo di Ibadah pakon ilo di Kuya. Haporsayaon bagi Ibadah situ sada. Baik. Anak pakon tidak kasih. Soon na diluhon na sa inyo ka, Haporsayaon. Ipatatunod mo buhatan ni Ibadah na rasul bani pada naga saya pakon pada naga. Soon na diluhon mo na sa inyo ka, pagwagi doha sa dalang buha-buluhan, ipatatunod mo. Raguhan pagkaguluk kon Haporsayaon na sitongin, tanda di na dewasa Haporsayaon mo. Dan harap ang bagi ko ni mo, pakon
Raduhang rigas menjalo perbadanan napasi semua tidak konflik Yesus. Dan raduhang menjalankan kewajiban bagi kuliah raduhang hasil perbadanan Indonesia sonari pak konekota lebih kuliah ulang menghilangkan Indonesia pada air. Saya jujur pada saya mardian pagi empat air. Saya dalam di kota Haporsayaon Nasihat. Aku sonai saksi untuk siapa apa Haporsayaon bayi. Haporsayaon bagi mata bapak, parkogon sa talimbang, ang palangit pakon tanawon. Haporsayaon bagi Yesus Kristus, anak ni Bata na sa saday. Ingon Tuhan ta, nakirugon si Maria, ang anak ni Ayaman. Marikay kondoy na kasing, kamakaon na pangit, bani pamarangis Pontius Pilatus. Ipat silangkon, mati ang jahay tanong, turun mundur-turun, mula panghulong bani na mati, bani ari pagulba. Naik ke surga, ang jahay nulis siya mo na Bata Bapa. Karbogon sa tarimbangin, menjadi maya mulak madira, bahwa makumi alat na mengutuk ako na mati. Haporsayaon dan kondoy na pasti, bani kuliah pasaraan na mapastiin, paksawaran di segala na mapastiin, bani yang sasapan di dosa, bani patuon yang tulang, pakon bani yang tuan na sadukan hidupan. Amin. Akan ibadah udah kubani Presiden dan dialah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Mazmur 77 ayat 77. Jalama pas-pas ubani na Ibadah Bapa, pakorsanak ni Yesus Kristus apa tondi na pasu. Saya pagbubuhi maham mapagulong matani, Prosesi Manaksihon Haporsayaon. Amin. Atani na Ibadah boda kubani Timo Leonardo Sinaga Manaksihon Haporsayaon bani sadarion di Kuliaon. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Rom 1:2 ayat 1. Jalama pasu-pasu bani na Ibadah Bapa, pakon anak ni Tuhan Yesus Kristus apaton di lapasi. Saya pagbubuhi maham mapagulong matani, Prosesi Manaksihon Haporsayaon. Amin. Oleh terusir kembali hari kuliah nomor 102 ayat 1. Para botong Indonesia menanduhut segala pengaku asal tetap Nasiam Haporsayaon bani nekota. Domba bagi hasoman sapangaran Nasiam bani perpadanan napasiin. Anjama rumai Nasiam bani yang bukan tasadukaki kukaki. Bagi anggota Sidi Nasiam di Kuliaon, jalan masuk seksi pemuda GKPS.
atau menangis. Hamba panami na ilo di atas, saya menurut mahal mengira si dia orang mendos konbang. Saya berkorban si dia makhluk di namasi. Saya berkorban si dia beribadah dan yang bukan di nokan. Saya makasih nama si dia di bawah satan. Asetarilah Haporsayaon si dia bunjon budanan makhluk pagawat nama dia. Pargogi jangan